halaki jongi dorbar ki presiden bar ki secretary jongi ni societies tiki agenda ki longi da santli ke bading ko ngade action taken by state forest department halor jongka order bakal apdemi ka NGT Supreme Court NGT Court hakabede ka tiki skut jaka jong sipai bula kier ni layak kun ni katu nagalang gara laban dorbar jointly bar ka Greater Laban Community Development Society ni file kum ki third party in support tang mang kerjaan ya ka case ka ba file gara laban dorbar te finally ngilayo ka verdict as haka ka court kala ai ki condition how to go on with this haka kat ndriu trik December azar arpuing ngilayo itu ka court order takala adan ka series of action ya ka forest ka sedang banle tamban kapat dalong satisfied te kidang don haji syaka ka court hi kala ong ba all these formalities all borok gini ki requirement de berpendap apa ka NGT yo po sau banai ndai mentalasan banai 4 la berpendap te ngilaya keren ya ka tu kidang don kat tu kan gi bang hangi ke nagalia forest department ke bang nang haban pen kre batru nagalang jong ki ara ki sipairu ginang ki army ru ginang haban ya keren mar gidang don ki give and take hang ne hang tai te batru kumbo pitip hi balengi file ya kan nomor ba house nam ka knai spa knai fo ka assembly kala pas ya ka catchment area act 1990 usnam ka knai spa knai fo dak jing temu ban preserve itu jaka jongi ga balong kita ki nyau tli ki telong ki ba po ra laban dorbar jongi kita ki supply nadu ki por pareng pat harin bagilayo ya state nadu ka por jaka Assam government tu hadu bagilayo ka state jong tar hadu menta ki dei ki telong ki babsa ya ka sorbar ko including ya gini ki jaka sipai ki kuatar ki sipai ru nang tena lum so penam sus na wa jalano ki don ka sus jong sipai ki simum tengi gilong concern bahaya katai te nomor ba hakinik sistem ki beladat lai tu ba kisipai illegally kila skut kila ker snon do jaga teng ya fight ni aku negara bandor bar ka sa file ka naga kis apo NGT hadin balai penbet nagaleng jong aku mu MLA ngalai penbet berki right laban dorbar berki legal expert ki ong kan klan ka kes la don kan no party ka society ka ban support ban tap lang ya ka kes ban rong party ban support ya ka petition jong kara laban dorbar tengah aku mu presiden jong ka Greater Laban Community Development Society ngan lai keren apo ka executive committee ngilong willing bat ngiru kaleng jong iru ngila ya tap ka petition dong ba jong lawyer jong iwa sidiki bat ka Dip Jani Roy ka ban apo Calcutta namar kan ka NGT court ka don apo Calcutta te kabar pat ki kabar agenda te ya kane ka jong forest lasai sawi jingin chongbyang tangkara laban dorbar ka Greater Laban Community Development Society bat ka barka forest department ka right laban dorbar ka Greater Laban Community Development Society bat manga bangin ya nomor ka bun than ka por ka dunang ini chong khamba kumno begin ya chaprang te gila rai run mene balada nomor ba ki ong within 4 months ndre kadang don 4 la berpendap lut te kala palat sau benai menta nadu Julai Agustus September Oktober November Desember tegala lung ban la san benai la ku jenru benai te mban sing la rai ngin ya rai la sai te la dayu ngin haban file biang ngin file ka contempt of court we'll have to bring it to the information of the NGT ba PI sau benai ban comply kini ki instruction ko apply na ka NGT ndre mental andru bana pimla then only we have to bring it to the information of the NGT court in the form of contempt of court katang la ida right ban batai kendiat ka hukum jong ni ka NGT ka ong kumno bedai ba kani jing skut chaka hapo sau benai pili ka government leng ba ka forest department ki haban identify kino ki jaka ban declare no yaki kum ki catchment area bakin convert ki kum ki protected area baka forest department ka ban fence yaki kanang baka de bu yaki jaka ban preserve kalum ki law kentang nomor ba numdon ban ot iki ding state nomor ba yaki ding gine ta numdon kanang ba ki la ka to ka ban ritin be ta ko
Naman ada kalau pasar ot ding ya tu ding itu kemudian saya akan latur kong tolong ka life and death ka jong ginong song hasor bro ko ai habade jong PHE namar bangi ku abantip lano kan pendap ka PHE ya kan ka scheme ka ba ngalawan ra baka amrut ka central scheme ka basan krur ban wara ya ka additional water supply ya ka greater laban area bro ko ai te kaladon ru sagawi ka saka state special plan assistant ka ban ru fuela nang bantaban sinai ki top ban sinai ki fencing te ngikor khnang nomor ba ngikor khnang ban tip nomor kaladon ka jing ut nomor ba manakane ngala joint inspection ngilap bakadon nomor ba ban replace kini ki pipe borok we ka greater laban ka area kini municipal area borok we kini ki pipe ki bra post nem som tak bla put ki bla sang la ora daga scheme baki kin weng no ekitu bagi replace ni pipe thamai tambah tu leakage jong kawata kumba ka leakage jong ka hakini ki barim bla pay shotu sina busute daga jeri bla yu ki socket kini kitai tengmut kala culat kar life hole 100% sabar dang la replace kan la arrest dia ka leakage jong kala surplus tingi ku bandep keluar ya kan ni tingi khot tekla ya ka municipal kan ki implement jointly ka municipal ka PHE kan amrut scheme kan ka state plan assistant scheme te boro kan ka scheme ka apoy kumba san krur andrew fuila te garang don parsa si folak ka bade man sinai ki fencing kituru ngin I walk ardarna man sinai fencing pat nomor kitop hani plasna mla ba cui tu yo don ki riu dusmon ta kayalit ai de ka bi ena tai ya yap don pat ba bro tengi ka fencing is very important ba hang tala ba dum yo bagin rung gine gi brio no mo ka gadai ka ba ka gadai jingim lada mdon gas pilan thang da ding lada mdon ding lam thang da renga te kitang don substitute nraya ya ka don substitute kan lo very important thing is akhwat te ka bastunat ko long ka assurance kila ai ne jointly ka municipal PHE by February kini ki scheme ba ro kin pendap lut but February kin commission no ban distribute no cipat ba ro jongka greater laban area te jongka control area ka hakin lagi license house nam ka kerdo ba ka bicuya tong cibajar bijin dangla wan ku MLA ngila ora ka weka ngila sim permission no government lamba ka PHE department ngila ora weka scheme ngila tap yo tu upai uba riwin China po ma de kola so snang tai manta ka kala surplus kim judon so jing tiet kim judon so jing ya tan hadin bangalong MLA ma terkadang don suruh ka proposal nak yang juga controlment ngila patch po Delhi naki benyo ka scheme naga defense authority nomor ketiga hak pokok defense authority itu ru kan sering budin ke saya kan nak yang engineer jongka municipal controlment board ngila ya penben ngin sen ke meeting ke saya ngagi proposal ngan salit follow up chidali te ka basosnat per kolong ba ngalakren ya kan ni hak por ba iba assembly ni dong PHE minister bantip la kan ka greater Shillong water supply scheme ka cantonment area ka bahap sebar juga municipal include them hapo kana ka greater Shillong water supply scheme te hat ko por kila ong ba actually kamdon tada hadin ngalayak hun but la include ya ka but la assurance hapo ka floor of the house te ngila yo ya ki details na po ka PHE demand it is included tumur kana ka greater Shillong water supply hadin bakal ada kan ai ka additional kan kobar lang ya ka cantonment area baro ko takilang pa husu te ini ke sekolah kawan fencing yang top kan kawan lang akan ke san kelur repui lah em lah kajong kan naga SPA state plan scheme nomor kajong amrut di kalau becik tay top bar ki pipeline replacement tagi ki kontrol la work order ba membeli ben sedang na bedi ben sedang na hapo arbanai laral saubnai sandrai kung gobolong mentan sistem ru khilam par sedang ngalai directive begin cancel no ngan sajit ki kontraktor ki ba pendap in time cancel lara dei unong kersan jong arong amtan kam kabut jomel adami pensaja ki pa ba tertara ngala rai ba cancel the work ada I'll give another contractor kada non functioning of street light upon 19 South Shillong saya sing kaba naka MEPDCL ki ong ba kime hadu kumba nyopau 100% kime nreda sengapan girang ba asnong baki girang ba asnong baki ki report
so proportion rum mdon kiba me te ngilay ong balano pilan pendep at least swa Christmas bagi street light baru kan long functional nakliang kami PDCL ki omla kim ai kadet light kila sus ngap pizza te nomor ba kinong song sinong including me ngisiu artli ki tax na mentaka street light kawai to electricity ni kau to kawai ka bill ka bangisiu ka de electricity bill ya ka light ibu pran kam hayi pai ba usiu in time lala bislam pan siu tangaro ulaon ot lon disconnect ustad pa ban disconnect lada bopli haji jin jar yap rio hayi ngum tan bisa pan siu ne tai lani don ngijing ja ka ba mo mio bela ko biang kamtam ne ka lockdown ne tai ba ayu te film siu kum tu in time lawan ula disconnect te ban restore pat ini street light kiba kiba menterikam di pos nem room lah te menta habangi kinong chong sinong ngi siu ya ka tax sepo ka MPDCL ya ka bill light aga por ko biang lengum ta sa ot kum kinong chong sinong jo municipal area ka tax bagi siu sa municipal kalong including ya ka electricity mun street light ngi siu lot taka report ka EPDCL ba ka municipal kam ju siu ya ka by street light taka mde kam ju ngi municipal siu EPDCL umwan sinai gini ge kam de ka look out ju ngi taka ka pisa ngi ka kumpa ka labu na municipal ba ka EPDCL ngi na ngi kum kinong song sinong baru ka ngi siu tingi la ong la phim la ban pen biang temban si ka ba habang itiu siu ya tax ngin ra ya gitu ki receipt ki bagi siu ya ka bill bar ka bar ka to receipt ki bagi siu ya ka by street light po municipal tikilarai mentan hangne nakaliang juga greater laban community development society kin kilaon sakhamat ba kin lum long bagi rambas nong ni receipt bar ka taken file not daka PIL public interest litigation hapo court hapo high court namar kidon hok ban file baka court rukan ai bet ya verdict kan ai bet in favor yau pajba namar haba fisio kapisa la si wabiang kalat permio te pisang li atu court ka court ke mun kan ai de bateng namar kirang ba song yong ila thaj phun chi phun mdon utau kondensar mdon supply mdon utau bol mdon tiar mdon tar ki babun rama asnong le hang ne ki bapli ki bun bagi penthiet naga functional MSB sulit pentai te ngatrai for how long will so far like this so finally we have decided we will approach the honorable high court te not kada based on all these problems problem tengah abu ya kana agenda basan bangala distribution, handing over and installation of solar street light within 19 South Silong constituency ngala ai ka liberty hapo artayo ki dorbar snong ki village council ki societies ki nele inspect iya lagi jongi jaka ki badum bahana marba ka complain ka jing complain galong ba kini ki anti social ki riu bomman ki sim kabu jaka badum ki sim kabu ban mo ban puran kam ya ki jingdi ki basni yo gum tar nat ki baya nanti kamtam kini ki sinong jungi ki basong lang ki jai benri bo per habadum ki nyalen ti kadon ka jing sabar ngem ka jing sap kedi wat ya ka pla sa kedi ski mobile ki nei tai te den na kada ko kadum ki sim kabu tempan si kabu no yang tu jakai badum tengah labu kana provision ban provide ya kana solar lights na ka SUWP scheme kajonga tekabut ngala IR tayo nomor ka MSB mlong su banyak kaju te kemud katu ka kilarai na ka society kan salit je pokut utu layar la kilaya sok meeting menta kita le kam nomor ka MEPDCL kam la banai belano kan pendem te ngilai ki dorbar song baru ki village council ki society kila yarai lang banai por artayo kin le inspection na jaga ki bam don street light nanti tingin sa provide iki kat begitu singi tingin sa nyau kat noteli tingin sa recommend sa government ban sanction te kin dorbar song kin sa le ga ban kam ban penraj kang ba kada si benta kan long ban yarap ba ki dirus ni kunum yo ban sim kabu
But ki teman ki kro ki bali jiaseng ki bali abru meniong ki num jentut ki num ya ken kijat ki num ya ayu kum tar ter begiong nomor perbuan dari inspection wili tang mensi dan rekala tinggi tang tanda miet abadum teman tak inspection ya kala itu de badum mde beli mensi men miet ki lebel ki kam hi perbuan ki ya ba men miet damit teman tak kalau kan sedang na konsumsi jonga night inspection. First of its kind from my constituency, then I appeal to all Lord Barsong also that they will follow, because for the electricity we have to inspect, we have to conduct joint inspection in the night time. Mungkin pan light inspect kadai ya. Ya ka MEPDCL street light ibam me. Nomor usuang na kaktian MEPDCL uang ba nru 4% kime 100% kime. Kita bersong pergi orang kendai 4% memme. Te bantip ya ka ground reality dami tanglen latip udoi bomme ngin chondur tu bar bantip ngin note down ki points ki kimsim la comply la ka forest department ka comply nem ya ka NGT's instruction, but ka defense authority ka comply nem telangi mentakala kabu sau benai. It has crossed now it is 5.5 months. If not, then only we have decided we will file the contempt of court. Sa NGT ba? Sa NGT we have to bring it to the information of the NGT court in the form of contempt of court. Kata api apakah duhi wat kidi samla jungis ngakan mau sausnya mensua ki wan panjerap nanga ki don laban lumparing naket street kidon lai mukra si grup crash hongut ki wan panjerap baki ong baki ko aban sinago ga film yanu unkono te to kaset kadon hangaru tengah yarap suajar kisna te yorol pai ba bro khayo ga film te yang abat ke acknowledge pen letter ki ai bugo ga sen ngapet ple kare ga persi ga film yanun kunno apakah dun kunno ya nobody. We are surrounded by army base. Pahit ke air force katay, pahit ke rangmen, pahit ke pumlakray, pahit ke nong mensong, ha? Yanon kuno, ngihap kuno, mana badi jaga, mangihi badi jaga. Mentah we are facing all this problem bagi sipay, calo usutun isa.